KTV ut news clear to te in zawa in chibei ule tunkar chanchin langsar zwalte government longtlai college in exam huna puang longtlai borsa pin shileng thei chung changa thupe ka chhuah LADC head of department ten thingan phun MBSc in HSSLC relative chhuak Vanarwadi punte kania tuna chanchin kim changzokin government longtlai college principal hena chang exam chung changa shat kirna COVID-19 pandemic awangin MZU chuan tuna even semester exam sanghi somni atidang lama 6th semester scan le 4th semester back paper nei le repeater sanghi sompanga batch roll number 1514 BA le sanghi somporuk batch roll number 1614 BA tetan so exam hikal tlang pui turani a question pechan 15 marks le routine chu angai ngi nakalang second semester roll number 1914 BA le 4th semester roll number 1814 BA te ero chu hun rem chang boruak zia huna exam board se ani ang that le fipa promote ani anga admission notice en ni se final semester 6th semester le repeater 10 date ni sum hi paria ta changani sum thum bakhat July chung hian admit kat lak chwa vek turani 6th semester regular candidate 10 exam fee sang khaza sari som pek ngal vek turani MZU in August ni so machangin exam abuat se don Mizoram University chuan hnuai zir na in shang final year even semester tetan kumin August ni so machang September nili chuin exam abuat se don MZU changa thudon danin exam abuat se tur hi course ina final year zir lai tetan ani University Grant Commission UGC in July ni ruksang ni som a revised guideline in examination and academic calendar for university in view of COVID-19 pandemic atit so angarwa manani exam hi undergraduate chuan final year 6th semester tanani postgraduate chuan 4th semester tanani final year ni lo even semester dangte exam churem chang masa ani ani anga exam tu te tan MZU in question bank an bua se chunimin khan vice chancellor in atlangzar hetilai hian all semester te chu August ni khat sang ni sum ni achangin class 10 ani anga even semester changa odd semester kai tur te chu internal assessment a anti chaddan anga kai tir turani longtlai borsa pin voknat na shileng thei chungchanga thupe ka chhuah voknat na shileng hlom tak porcine reproductive and respiratory syndromes PRRS swine fever SF le African swine fever ASF te hian damdang Myanmar le Bangladesh ba ka district dangchang te pon longtlai district chunga lo lut theiring ni Shiat ni awangin longtlai district magistrate and borsap Dr. Andrew H. Panel dika MCS chuan CRPC section za somli pali na tlo chanin July ni som poruk sang ni somni kana hnuai miang hian thupe ka chhuah vokthi reng chhata ka phum vek turani vokthi reng khama emo kora emo pe phalani lo longtlai district chunga khoichang ma in voklak lu phalani lo longtlai district chunga changin voklak chhuah phalani lo voktal tu ten vokresel tha chop antal turani voknei tu ten vokdam lawan shal turani lo he thu pe khian thule omani lo chuan puan ani achanga thani chunga huamanga azom lo te chu IPC section za sumriat pariat na mangin sheman niang HSSLC 2020 exam 78.52% and hlotlinga deficit sukulan tichaber Higher Secondary School Leaving Certificate HSSLC Examination 2020 results so July ni sompali khan Mizoram Board of School Education chuan ati chhuaka stream shang pathum arts commerce le science zirlai exam be tu singka sang hi zathum somni palizinga zirlai sangkwa zaruk somsari pasari an hlotlinga zirlai hlotling te hi za zela 78.52 an ni nikum sang hi sompakwa khan zirlai za zela 78.94 an hlotlinga kumin result hi nikum result phak lo na chu 0.42% an ni kumin result in nikum result phak lo na chu 0.42% an ni MBC chairman Eflian Mingthanga chuan management wise adherent deficit higher school and tichabera aduta private health school teni in sarkar school cha pathumna ni ati COVID-19 shileng awang exam nei lai chol sanani subject panga exam zo man lovin an oma tumni exam chu zom turarwa manna atul nuwa July ni khata changani thum sang ni somni chung khan exam zo fail thei ani MBC chairman chuanati exam be tu ten shileng awanga anti chet pha lo nia ngai thu soiboka MBC chairman chuan exam hlotling te alongpui ralin hlotling te lo po beidong lova thei top chwa be turin du sakna hlanani stream shangshanga commerce anti chabera 85.18% and pasa science in dotin 79.4% and pasa arts tu pathumna ni in 77.9% and pasa ni
embassy chuan compartmental chance nei tan exam hun ni som pakhat oga sang hi som ni arat ngala exam center pathum government mizo higher secondary school Aizol government higher secondary school Lunglei government higher secondary school se hati arat ni answer paper and non deal du tan July ni som ni pakwa sang ni som ni thleng hun honani a subject pathni ayatam and non deal thei anilo Sanjay yang lai sia son long tai thu chhuah Sanjay yang lai sia son le long tai bor sap tin biagram da anga thingka daya wele branch te achok an duty kal pui mek chu ti to pani AGS Sanjay yang lai sia son ne na changa thu kan don danin thingka dai district boundary a wile in duty chok chu ni song boruk zir top ni chang police force laman ombel theidon ta ka wangin chol to turani a Tambral Swile member duty tura thok chhuak te chanem ngai te ka kan duty te kan hen chwa awangin CYL chuan lom thu soeni Win Khan Longtlai DC Dr. Andrew H. Valal dikapo in Tambral Swile member duty tura thok chhuak song te sarkar ngen nangai pui moa an thlom ngai na lom thu CYL shwai tu te kal tlangin a soibokani Lai Autonomous District Council Head of Department 10 Thingan Phun Kumtina nei chin green LED day chu COVID-19 shileng awanga nei thei ani tak lo awangin Environmental Climate Change and Forest Department LADC ram hanan hnuaya Department tin te IO in Win Khan District Council Executive Secretariat Hualvelin Head of Department ten Thingan Phun Thingphun chan na hian pu Aisleram enga Executive Secretary chuan thutoi soin Thingphun poimo zia soya chu mei baka sulhnu sha tengtlak le daihlim ha cholna kan siam don ani ti in Hun ringot du tok lava puitling ngei tura enkol chu zom thei cheu turin department shwai tu te acha bokani executive secretary chuan environmental climate change and forest department te hetiang ram man na siam na changan shia chu lo momati thu soi bokani Lungtlaya NYK in kutna tuk tu te hna moringa chak sem ni som pasari khan Longtlai district agriculture office complexa Neru ya Vakanja NYK Longtlai district bultumin kutna thok tu te hna moringa thing behloi chiak sem chhuani Hehun hi NYK Longtlai MTS Kel Machuan in Akai Shwaya Division of Horticulture Officer Pu Silian Loile District Agriculture Officer Pu El Roki Maten Hunan Man Puyani DHO Pu Silian Loye Chuan Moringa Thing hi Khoveli na ngai sanga anna arale azung thlenga chumi atan le damdoi tan pu changkai te kaman the ani thu soi NYK District Youth Coordinator P Mary Selate Chuan Moringa Thing chu Longtlai District a Chin Puncha Shia the Wangin Horticulture Department in Changkopa Malain Nursery and Kuichaka Agriculture Department te puibom na ne na achiakan semswak the chu lomom ti thu soibok Tun chuma hiam Moringa chaki sangkha sem chhuania Longtlai khopui chungba ka he thingching du tura in sha tir khopui pon lam mi te ne na po sem chhuani bok Longtlai Auto Rickshaw Owners Association achanga mi puite ne na ngen le sha tir na ruichunga auto service reng shem na takpek Chinan nia auto rickshaw kan chuan donin ruilau khala nge chuan tumla ruichunga khala ilo chuang palani chuan LARO shwai tu te hna rickshaw registration number chin siala be pop turin LARO chuan angen cheni driving license ne lo auto rickshaw service phalani lawa member poni phalani lo driving license ne nge auto rickshaw iman theinan automa 2020 changa 2021 member sticker in bela chau chuan tumangche State Transport Authority in Redmin Siam Sakangin mipuita na sang kamti dewa wangin LARO chuan red chungchanga mipuite ma khwanga in rejam passenger par red siama hei hi auto rickshaw chuang turten chuan zo chian ma sakje shini se chaang LARO chuan auto rickshaw stand aneya heng bazar stand 1 2 3 le cha maristena motor engchi ma da arim tilawa auto stand hi man choye kan man kan ta ni angin kan hautlan zel don ni Tin motor lo da chin tu ten da sak to lo turin kanin nge na motor lo da tu te chunga engthil po lo thlenga ni chuan LARO chuan mo kan phur lawang ti kanin shatir mal bokani LARO chuan auto rickshaw thil thei da na tur office asiama mi puiten auto rickshaw thil thei hil kan nei chuan LARO office a ngei venzel thei aniang LARO office chi pu bilal chhazwala leitin Longtlai bazara omani Lai Autonomous District Council Sanitation Department thuchwa Sanitation Department LADC chuan bolho song boldana tidanglam bolho reng garbage bag buara bag emo cement bag manga fun khoma peito turani thilrem chhile tukle ran thi te garbage bag ka shate ka peito turani hetianga kan bolho te kan song bol lawani chuan kan bolho te sweeper le sanitation workers ten an peito don lawani ti sanitation officer silal munsiama na soye Longtlai District Quarantine Center report
ni som pariat inrin ni quarantine center nodal officer pu zelal biak thangane na changa report kan don danin se dang le ram danga changa kan district mi le sa lo ho an tlem ta dewa chu wangin community quarantine center kaushan hall chen khat le zirna in chen khat huninga mo chen kan lo man to kha manani to lo ni Win Khan Medical Quarters mi pangale PWDIB chingin mi pathum release an ni a tourist lot sa mi pahni an lo thlen bel ve thung tihian quarantine center pali che manani tari ani quarantine center shang om zate sarkar quarantine center a om mekte medical quarters a mi som hi panga tourist lot sa mi som pahni circuit house a mi som government longtlai college sa mi som pakwa an vain mi som ruk panga no mek tin home quarantine a mi som pakwa no mek bokani hetuba se lai thleng hian district chunga quarantine mi som riat pali no mek ani ni so panga ni ngani chenga bazar veng le achom veng chen khate power supply chungchang thu thar ni som pariat inrini pulal chanda maralte executive engineer power and electricity department ne na chenga thukan don danin ni som panga ni ngani chenga transformer chhata wangin transformer in achom bazar veng le veng dang a in chen khat power supply khailak chungchang hetiang hian asoi thar nei dan hi akal kong abum bol le a ni thani chuang mi puiten kan torai chon tin dan po zom lovin kan pu te kan emele te roin kan in si te kan mai na zara abain vai supplier talak to pania tonen long plai ron thleng to kan jing dar ko kan an lot felania chuan kan transformer hi voile khatalot lak tir ngamani lowa dar karlinga chati nun phot angai don a lot lovin lai ram chuan mi puiten kan chok te kan ring ka bulam ke hi min ship te ringa i aral sani mekania ka vela mami pulal ming thanga po ming te a SDO lai ne tin kan nu mami pulal tan puya je ni kan boi tlang le me amaro chu tu ra chon kan lim executive engineer puchante chuan he transformer hi tundin hona mamona sana wangin department in aba in an cha hemi konga hian longtlai isbial tu MLA pu HBiak za vale bazar veng village council president pu silal thang pu yeten theito pan chhuah zara transformer hi kan nei thei ti asoibok he transformer in chom power supply nei loten harsatna an to thua department ayo in thupa a choi thu soibok ani khati zong kha KTV zone weekly news kan kwan theite chu ani e